شارەداریکا میدیاتا مێردینی پرۆژەیەکە نو دا دەستپێکردن لە چارچۆڤەیە پرۆژەیەدا لە ناوچەیە لەسەر 47 دۆنم عردی وێ باخچەی گەل وەرەچێکرد. هم cihên lîstikê çêkirin, hem jî cihên bêhên vedanê. Şaredarî Midyata Mêrdînê projeyeke nû çê dike. Hem millet bahçesi hem mesire alanı diyorum ben. Ev der ve hem bibe bahçeye gel hem jî bibe ciyê seyranê. Di nav devê seheyên futbol, voleybol û basketbolê hebin. Em dixwazin vê derê di nav 6 mehan de temam bikin û bixin xizmeta midyatiyan. Proje Baxçe Gel e. Di Baxçeyê Gel de wê hem ji bo zarok û ciwanan cihên lîstinê hebin, hem jî pirtûkxane û salonên bêhên vedanê. جهك ون بينن أفضل جيل البشتما ون بينن جهك خوشة وأمي قمليا وبانقا دينن وين الفيدي خلقي ما وبين الفيدي وقت خوا الفيدي درباس بكن بيكنيكي خوا الفيدي بكن شواقي حتى يفاري. Proje li ser 47 dönüm erdî hatiye plan kirin. Tê xwestin ku ev der ji bo xelkê midyadê him bibe cihê seyranê hem jî bibe cihê bêhên vedan û sporê.